Kei te tango hia he whakāturanga o te tiriti o Waitangi i te papa tongarewa. Whai muri hoi te tūkinotanga ōna ki te peita i tērā tau. Hei tā te papa tongarewa, ka tango hia tērā whakāturanga, ka whakairi hia ake he whakāturanga hō ki tōna wāhi. Engari hea i ki te rōpū o he waka haurua, ka are he mana o te huarahi i āta whāia kia puta i te papa tēnei whakatau. Kei a Cruise Tangira ngā whakamārama. E poro tēhi nei rātou mō te tiriti. The system that upholds these false narratives hasn't been smashed. He oi mo te whakataunga anō hoki. Kāri i te tika kia riro mana e tohu ki ngā kaimahi ki te poare o te papa. Nō tērā tihima i whakatika te rōpū te waka haurua i te tiriti o Waitangi Pākehā nā ngā kōrero he i runga. Engari, hei tā te tira nei, nā Paul Goldsmith te papa i aki kia heke whakararo te mahi toi nei. Ko tā mātou ki a Paul Goldsmith, tō ihu, tō kūare anō hoki, i te mea kāre koe i te tino mōhio ki ngā tikanga, ni ki ngā kōrero e pāna ki te tiriti. I tono atu a te karere ki te papa, ki te whai kōrero mō ngā uinga, engari kare te wharetonga i whakai. It seems like it's been a PR thing for them. You know, they have been trying to figure out their PR if they take it down, if they leave it up. It's got nothing to do with correct process, they're just trying to protect their reputation. Kāre tātou e tino mōhio nei, he aha atu ka whakaki te wāhi o te mahi toi nei, he oe ko tō rātou hia ki te poari. They haven't told the public what's going to happen. Ko te whakawhiti kōrero ki ngā māngai o te ao Māori, ka tahi ka whae te ara tika. Ko te wawatai mo te koki ngā whakamua kia tautohi i ngā tangata mōhio, ngā mātanga Māori, e pāna ki te tiriti. Ea, ki te kōrero, toi tū te tiriti, toi tū hoki te iwi Māori. Cruise Tangira, te karere.